Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor bat ngi priang sobhai pi shakimat Khubor menda janmit. Inya pai shwa shakimat Khubor naga Jylla. Chisngi hadin bagakin huan search and rescue team Jagatnat Fire and Emergency Services. Kaliyo asay, yakuwe kamet yap jongwi rangba kabla per pung omyam hajan ke inspection bungalow quarter. Kipulet klapintep bayi kamet jongni rangba ompak dan satya bawan kam menu-menoro. Lagit kinang belag la syak tep im haga jing tua ka kendo haga shnong dan akre tura West Garo Hills District haga pormen step kat bagi sangut kinang bela kidang ti ya katliu ban shna ya kenro bad akum kata kapor ka kendo kla tua kensan bat tep im yaki ukurwa belapha lu senior staff officer but additional PRO ka Directorate of Civil Defence and Home Guard Meghalaya ubak Paul H. Jylla klapintip beki laingun kinang bela basya tep im layok se daga kinhun State Disaster Response Force but ke Fire and Emergency Services. Kylleng Literary Festival kebasan kebelalong harut kepung nan palok kelakring hindu pongut kinang thokot bapa khmat kinang thok poetry kinang thokot kinang shna film bagi pro jabin bapau nam na Kylleng kari India bat na kiri ke Pyrthei. Kinai lam jong ganyol Rep Youth Council West Khasi Hills District haka khandai trik Naiwieng arajar posan. Kylleng penyekenduk biang yu Deputy Commissioner ke West Khasi Hills ubak Garrett LSN Dykes ban but din biang yaki jingkular jong u halo ke result thongkam jongga District Selection Committee. Kat kumukirwa Khubor no Presiden Geseng usamla lumlang khars imli ulaong ba kejinga kendo baru Deputy Commissioner Klaikiran Sanibha haloki kam jong ke DSC kamtam ban pinmi shuwai ke result jong ke examen bladab hashwa ban phatho examen biang minta ubenai Naiwieng. Usembut mendirang ba ka Jylla ubakmi igatrat penroisar ubasnya balang dhar hak arpau trik Naiwieng arajar apusan. Lapinti kena bagajing pen mahabre ke than kendailat kadang yang syakmat bat shen ansipin prano ya ke assembly ke berim kepada nak kendailat tang syupen kendria syak assembly ke batemai ke badan hamaudiang yang New Shillong. Usembut mendirang ba ka Jylla ubakmi ya ke than penroisar ubas nya balang dhar hak arpau trik Naiwieng arajar apusan lapinti bagasol ka Jylla klapin kre ban khot tenda biang nak benta ka jingshna Pyrthei ya ka Lingsun Shillong kebadan Hakishnong Omroi Ripoi District. Ula pentip ru baka jingmang pisa nak benta ban shna Pyrthei ya ka Lingsun kan kot hado chispa ka khnai point sau klur tingka keban kinthop ya ka jingshna ka surok Pyrthei Lingsun ke bajrong sanspa new puwe meter ban shna Pyrthei ya ka terminal building bat ka apron nolok bashna ya ka jaka set Lingsun ki bahe. Ka Giant Hills Rock Owners Association lingbau President ubak biang Shwa Jylla klapen syai baka jingkot pen thamai kali daga seng kede ke bajule man lausnam kede ke jing pen syai kalong hadin bagi dekot jang ke seng hapo ke jingalam ubak balen tubru klami syakman ban persya hlor kede ke jing pen mena daga boong baka jing aipor kalong ke belingkot sebapalan we usamla ublale shongshit daga blade kiu halorensan daga bayat tu naga fanpit kat bau nang ruai hip hop baju khot sin kerteng utaiga udang ruai hakas ngikut jangata mata cherry blossom ula syak kem haki pulet bat minta udang don hapo along ka office district sports officer Karibhoi district ringkat ke jingat trailang bat kanongpo town committee lamat Karibhoi cycling association hakar puai trik Naiwieng arajar posan lapen long yaga program niat cycle nika bike campaign ride hapo ke Chief Minister's Youth for Green Campaign Movement arajar apusan kabolong ka thong jo mindirang ba ke Jylla konrat ke sangma berwanra nika jingkhot bar ke jingjir ngam hakamei mariang kumish benta ke jingrakhi ke jingdap apusan snam haka jing shakri ke emlang ka salang ka Khasi Student Union rang thong unit klap lat pat ba ika music video bla ika teng shaka thong bla tho du reverend thamai borlang nongram bat balarwai du ba commander lingkoi unong wat RTI ba reaching sun siang shai baru ba kerlang so ubade u muktiar kila IT daga dor khas kebadan nyotli ki jing ai jingmot so deputy commissioner jong East Giant Hills District
Ushivanesh Awashti. Hakabayade bat kejing kerpat ban penmaha bat ban penjanai yake District Selection Committee Hapo East Genty Hills District. Menta punya phasya ki khubor nakari. Kaying Bishar Supreme Court hagas ni thok dieng kelapha daga notice Shaka Election Commission of India halor kejing kerpat bala mudai daga Sarkar Kerala ban penjalan yake Special Intensive Revision keberang yak syakmat jangit hok kerteng thep vote haga nega Jylla namar kejing don jong ke election keban salong haki local self-government institutions. Kakin hun Brazilian Naval War College kebadan sau phongot ki dekat klaya keren ke jinga trelang haga kam ki lanmet haduriau bat ki he shipai duriau jong kari India haga jinga jo ye ke nong ba New Delhi laong weu he sarkar haga sngi thodin kediga jinga jo kalong kum shibenta haga jing ikendo jong ki shipai duriau jong ka India bat ki wei bat kiri ke Pyrthei usembut midirang ba DK Shiva Kumar Ubolong Ru President Jong ka Karnataka Pradesh Congress Committee hakas ngi thoding ulapen ksan yeke jinglet ki kat tu kadengut ki MLA shi Delhi da ka bayanu jor bat ke jinglet che Delhi da ki menteri sarkar bat ki MLA tiba senran ya umid rang ba ka Jylla usi da ramaya para lai phu khandangut ki bru ki langat ha ka jingpang dengu ha ka Jylla Manipur bat hadu menta ki bru ki biya bit jika dia jingpang kila kinjo syaka sanajar chispa ndepun rengut la pentep katanat kakot kakhya ha kasmi thodi Director General Gyanendra Pratap Singh ke Central Reserve Police Force lalit jingo yaka tada pala forward operating base ke badang syudap shna thamai haga klau barben janggathan basta haga Jylla Chhattisgarh ha kasmi thodi Gyanendra Pratap Singh ulaong bagi jingbo ia kan ka ketem hagan ka klau kelong ban peni ia ka jing klanbor kibor pulen ka sarkar penyakun persya ia dikot ba erang ka kin hun le no mawis ka sarkar ha kasni thok ding kalaong ba ka KYC kade ka pensuk ba ban pensisha ne ki job card kat kum ka jing ong jong ka Ministry of Rural Development ka jing pentrekam ya ka KYC kalong ban pentrekam pura ya ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act khnang bagi long yeng hagishnaw nang kendong kinyo jumentoy kat kumi kendon jong ka negaan hadin ba kamindirang ba ka Jylla West Bengal ka tho show Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar da ka bekintu yu ban pensange no ya ka Special Intensive Revision jong electoral roll haga Jylla da ka penpau bakalong tang kejing penbon kam ya ki booth level officer nakaliang jong MP ke Chief Sena Umilen Diora haga sing thoding wala bu jengli babale ki noilam ke jong kaliang persya ki persya ek Special Intensive Revision but ongru yanu ki kwa bana jingada but nakanu kari Umintri ka sarkar pedeng ubakmi ya katnat petroleum and natural gas Hardeep Singh Puri hagas ngi thoding ulaong bagi jingdon jong ki long yeng bedok ha ke India di blayo yo tendong shed LPG cylinder ha ka dor ke bajam ha po ke scheme Ujwala Yojana klakin jo hado shipo point ruklor kat bagi jingdon jong ki long yeng ki biyo bet ya ke natural gas hado ki yeng shetja kelong hado iwe point sanpun ruklor Minta pengilang poesi ki khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Keterat edari bat keterat kambari jong kiri South Korea ha ka singi thoding klat hau lagi jong ki kinhun ki ban tokit halo ka jingdon kti jong ki shipai bat ki officer jong kini ki atli ki tenan ha ka jing persyang jong presiden berim ke South Korea Yoon Suk Yeol ban penjari ya ka martial law hau benai no pra house nam baladam Menteri ke Sarkar Pedeng Ashwini Vaishnav ha ka singi thoding ulaong bagi India bagi Singapore kinang penjeliu ya ka jinga trelang ha ki kor ki bor khamtam ha ki semiconductors hadin ba la penlong bonteli ki jinga lang ha Singapore Menteri ulaong ru ba ke Singapore Semiconductor Industry Association kinya trelang bat ke India ban kershan ya ki project semiconductor ki bladap manager World Food Program kala ong bapalat lai point san million ngot ki khinna red hagri Afghanistan kala mat ke jing duna bam nakadaw ke jing perking ban pinpoi ki marbam bat haga juk por kala mahamru ba ki million ngot kinong shong shnong haga negeri kin samat ya ke jing yap tangan
kumbak san ngot ki brio ki layap bat bon ngot ki wepat klamen saw haka jing mitheka gas haka wika karkhana hajan katha Malikpur hakri Pakistan haka sing thodi kumbala ngot ki brio ki layap bat shpho ngot ki wepat klamen saw hakri Bangladesh hading jing knyo ujuma bajur sun point nyo magnitude hanong ba Dhaka bat haki wiki benta jongkari haka sing thodi ke India bat ke Sri Lanka ke penlong yak 11 army to army staff talks habot gaya Bihar ban itho ek jaka badan kam ban ajing ada bat ban penklanru ek jinga deh kam yadari hapadang kini ke atli kiri sarut ke samla load kila sya pengat kendon halo ke jing sya kenno bagi dik badan kti bandung tari ye we nong trai ke Sydney la angki pulet ke New South Wales jongkari Australia hakas ngithodi Dakilak ngon ki petwer Afghan kialet phai byang shalayeng dangshan ban pinbor ki nong sinshar ka Taliban kipan jingarap nakiri ke Pyrthei hadin mekeri Afghanistan kelangat ha ke jingsha penjari kendon ban khanglat ye ke jingyo pisa na bari Donald Trump Jr. ubadi khon jong President Donald Trump ke United States lawan poi ha Udaipur ha ka janmit singi tho ding panishim benta ha ka jing khawaya tho shongkurim mentaka tayo jong ka netra mantena kabrega khon jong hespa nagri Amerika urama raju mantena bat ka vamsi ka di raju kubalakha hakari Amerika Secretary West John ka Ministry of External Affairs UCB George unsiyashim benta ha ka jingalang play ya ka 4th European Union jong ka Indo-Pacific Ministerial Forum kaban salong ha Brussels Tikita gelang khubor hakimat kimat mata ka janmi kuble